Dor Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Yagi Shikmie Khun Kiba Khlad no naga Jinghap kali hakariat Rngaiñ katai ka kongris bun korba berkhun ubdang shisnem shiting udami ban Rngaiñ korba ontep Kajuh ka Thliew haulum jingtep janga barang Catholic hagashnong maupun rum kashnong kebadan hakmat jagawe lingkod hakithan soyong kadba yulok janga kongris bun pan uba meban ador marbanyang ontep kashnong linkerdem latliting harengkat ka kemi jongu ka kong ilida marbanyang baru para uai miki marbanyang. Kini berosan ngut kila Khlad Kajuh haka Jinghap pakali bagi syong hariat lumngin Rngaiñ. Larku sok jumpa Yesus. Kau boleh buat kemejang boleh tuai yang mentah cengi kenopok mentah buat cengiam cengi Wat penleno yakni kakabu kisop ti tho ki babha bat shongdor nadu sa po hajar hadu hnriu po hajar tingka menta phila banyo hagador lai po hajar tingka ya kisop ti tho ba shongdor hinyo po hajar chaneng phinyo tang san po hajar tingka amtang kata kawe kisop ti kade kawe ke design tang na ka binta jongphi wan jit nok loi na molai moro bat na mot pran pho no menta hau khandai saw lai hnriu san pra hinyo lai pra